Nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda atubagezaho. Murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, mukande ku nzogera kugira ngo tukimara gutunganya aya makuru ndetse n'ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho ako kanya. Munyemerere rero tuganire ku makuru atandukanye akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Mu butabera, Madame Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda yihannye inteko y'abacamanza yari igiye kuburanisha urubanza rwe mu mizi mu rukiko rukuru rwa Kigali, agaragaza ko atayitezeho ubutabera. Ibi byabaye ku itariki ya 2 Nzeri 2025 ubwo yari agiye gutangira kuburanishwa hamwe n'abandi bareganwa barimo abahoze abarwanashyaka b'ishyaka rya Dalpha Murinzi ritemewe gukorera mu Rwanda n'umunyamakuru wa Umubavu TV Nsengimana Theoneste. Perezida w'inteko iburanisha urwo rubanza yatangiye agaragaza ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza yari yandikiye urukiko asaba ko urubanza rwasubikwa kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni ijyanye no kuba agikeneye kunganirwa n'umunyamategeko w'umunyakenya Emily Kwamboka Osiemo usanzwe abarizwa mu rugaga rw'abavoka mu gihugu cya Kenya. Kuri ubu yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari nawe wunganira abandi bantu 9 baregwa muri dosiye imwe. Akaba rero ashaka ko yagira umwunganizi mu mategeko wihariye kandi akaba amufite ukorera umwuga muri Kenya, ndetse ngo yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo kumwunganira ariko bikaba bitarakorwa kugeza magingo ngaya. Ubwo burenganzira ngo bugomba kandi gutangwa n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ikibazo cya Emily Kwamboka cyakunze kugaruka cyane mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza guhera mu gihe yaburanaga kwifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabarashi Moise yigeze kuvuga ko mu mategeko y'imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame rya magirirane cyangwa se reciprocité. Kugira ngo rero wemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemera ko abanyamategeko bo mu gihugu ushaka gukoreramo baba bemerewe gukorera mu gihugu cyawe. Urugero, niba abanyamategeko bo muri Kenya bifuza gukorera mu Rwanda, abo mu Rwanda nabo bagomba kugira uburenganzira bwo gukorera muri Kenya. Magingo ya rero ibi ntabwo ariko bimeze hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Kuri inshuro Madame Ingabire Victoire Umuhoza yari yongeye n'undi mwunganizi Maître Gashema Fercier uri mu baburanye kuri dosiye. Impamvu ya kabiri ni ikirego yatanze mu rukiko rw'ikirenga agaragaza ko ingingo yashingiweho n'urukiko rukuru rugategeka ko akorwa iperereza ryimbitse inyuranye n'itegeko nshinga, bityo agitegereje ko kiburanwa. Impamvu ya gatatu yari yatanze nuko atabonye umwanya uhagije wo gutegura imyiregurire ye kuko yabonye ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye kwa 20 Kanama 2025 ubwo perezida w'inteko iburanisha urubanza yamubazaga ku kibazo cy'umunyamategeko yifuza. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yahise yihana inteko yose. Madame Victoire Ingabire Umuhoza yavuze ko impamvu zo kwihana iyo nteko ishingiye ku kuba ariyo yafashe icyemezo cy'uko akorwaho iperereza, bityo ko kuri we asanga iyo nteko yarafashe uruhande. Ati, ntabwo nari niteze ko ari mwe mugiye kuburanisha urubanza kuko ari mwe mwafashe icyemezo cy'uko nkurikiranwa, numva rero mwarafashe uruhande. Ati, nkaba mbona ntahabwa ubutabera uko bikwiye. Kwihana inteko cyangwa se umucamanza biba bisobanuye ko wanze ko bakuburanisha. Itegeko riteganya ko kwihana umucamanza bikorwa mu nyandiko igihe cyose urubanza rutaracibwa. Uwihanye umucamanza mwiburanisha agomba kwandikira perezida w'urukiko inyandiko isobanura impamvu z'ubwihane mu gihe kitarenze umunsi umwe ukurikira uwo iburanisha ryabereyemo ubwihane. Iyo icyo gihe kirenze ataratanga iyo nyandiko bifatwa nk'aho nta bwihane bwabaye, urubanza rugasubukurwa. Iyo umucamanza yihanwe mwiburanisha, umwanditsi yandika ko habaye ubwihane, inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka. Iyo umucamanza yihanwe iburanisha ryarapfundikiwe, inteko iburanisha ihagarika iry'urubanza igategereza icyemezo kuri ubwo bwihane nk'uko biteganywa. Iyo ubwihane bwemewe, umucamanza wihanwe ava mu rubanza agasimbuzwa undi, urubanza rukongera kandi guhamagazwa mbere y'uko ruca. Iyo ubwihane butemewe kandi iburanisha ryapfundikiwe, inteko iburanisha ikomeza ica ry'urubanza, byaba ngombwa ikimura isomwa ryarwo, bitabaye ngombwa kongera kandi guhamagazwa ababuranyi nk'uko amategeko akomeza kugenda abigaragaza.
Nibyo rero bikomeza kugenda bivuga ku rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Muhoza, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda Dalpha Umurinzi. Dukomeje n'andi makuru mabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko kuba Rwanda rwemera kwakira impunzi ndetse n'abasaba ubuhungiro atari uko rufite ubushobozi bwinshi, ahubwo ko ari amasomo igihugu cyize bitewe n'ibyo cyanyuzemo, ndetse ko we by'umwihariko yumva ububabare bw'impunzi kuko nawe yabaye mu nkambi y'impunzi imyaka igera kuri 24. Yabigarutseho kuri uyu wa mbere Nzeri 25 ubwo yari mu nama nyafurika yiga ku kwihaza mu biribwa Africa Food System Forum yabereye i Dakar muri Senegal. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hashize igihe abwira urubyiruko rwo mu Rwanda kutirukira guhungira ibibazo bafite mu mahanga, ahubwo ko bagomba kuguma mu gihugu bagafatanya kubishakira ibisubizo kuko aho bajya naho babihasanga. Ati nkababwira nti nshobora gutega ko mu gihe gito aho mugiye ati bazaba babirukana, ati babasubiza aho mwaturutse, ati aho hari mu myaka 15 ishize. Ndavuga ibi mbibutsa ko hari ibibazo ahantu aho ariho hose muri Afurika, mu Rwanda, ariko dukwiye guhangana n'ibyo bibazo, ariko dukwiye kandi kwibanda ku guhangana n'ibibazo byacu aho kubihunga. Ati rero rubyiruko, ubutumwa bwanjye kuri mwe ni ukubabwira ngo ntiduhunge ibibazo kuko ati naho muhungiwe muzahasanga ibibazo. Bishobora no kuba rero ari byo byinshi cyane, by'umwihariko igihe bagusubije iwanyu. Tumenye ko rero hari ibibazo, ati mugerageze mutsindwe ariko ntimunanirwe kugerageza. Try and fail but never fail to try, nkuko amagambo y'icyongereza bivuga. Wari uwo ikiganiro yamubaje niba kuba aburira urubyiruko ko bashobora kwirukira mu bihugu by'amahanga ejo bakazabirukana babasubiza iwabo, ariyo mpamvu u Rwanda rwahisemo rero kujya rwakira impunzi n'abasaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye. Perezida Paul Kagame amusubiza ko impamvu itandukanye niyo. Hashize igihe yagize ati hashize igihe dutangiye kubakira, ati twatangiye kandi kwakira abantu bo muri Libya, iyo gahunda turacyayikomeje, ati kugeza n'uyu munsi abantu mu bice bitandukanye byo ku mugabane by'umwihariko dukorana na IOM na HCR, ati bakabazana mu Rwanda, abashaka gusubira iwabo bagasubira iwabo, abafite abandi bashaka kujya hemewe bakagenda, hanyuma kandi abandi badashaka kugenda cyangwa se badafite aho bajya tubatuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yongeye ati ni gahunda twashyizeho kandi binavuye ku masomo twize nk'igihugu, twize amasomo menshi cyane, by'umwihariko ngewe ati mubona hano nabaye impunzi imyaka igera kuri 24, ati mba mu nkambi y'impunzi, ati rero numva ubwo bubabare, ati bituma niba tubasha kugirana gito, ati twafasha rero abantu ati bazenguruka hirya no hino, ati badafite aho bajya, ati mu bushobozi bwacu buke tugomba kandi kugira icyo dukora. Ku itariki ya 10 Nzeri 2019 nibwo guverinoma y'u Rwanda n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na HCR byashyize umukono ku masezerano yo kwakira impunzi n'abasaba ubuhungiro bagacumbikirwa i Gashora mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. N'amasezerano yasinyiwe ya Addis Ababa muri Ethiopia ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nyuma y'ubusabe, Perezida Paul Kagame yagaragaje bw'uko u Rwanda rwakwakira izi mpunzi z'Abanyafurika zageze muri Libya zishakisha ubuhungiro n'amahoro ariko ntizibigereho. Ni Abanyafurika bagenda baturuka mu bihugu byinshi cyane birimo umutekano muke, ntibashobore kandi kubabonera ubwisanzure n'amahoro bakeneye, ndetse kandi abenshi muri bo bakananirwa kwambuka inyanja ya Mediterane ngo bajye i Burayi nk'uko babyifuza, ahubwo bakisanga bafungiwe mu gihugu cya Libya. Imibare yo kugeza ku itariki 22 Mata 2025 ubwo hakirwaga icyiciro cya 21 cyari kigizwe n'abagera kuri 137 agaragazaga ko u Rwanda rwari rumaze kwakira impunzi n'abimukira 2623. Muri abo abagera ku 2140 bamaze kwakirwa mu bindi bihugu birimo Sweden yakira 155, Canada yakira 656 na Norvege yakira 225. Hari kandi Ubufaransa bwakirije 94, Finland yakira 136, Ubuholandi bwakiriye abagera kuri 52, Bubiligi bwakiriye 72, Amerika yakiriye 318 n'Ubudage bwakiriye 132. Benshi muri izi mpunzi nizikomoka mu bihugu nka Eritrea, Sudani, Somalia, Ethiopia na Sudani y'Epfo, nubwo hari n'abandi bake baturuka mu bihugu bya Afurika by'Uburengerazuba abahafashirijwe. Imibare igaragaza ko kugeza ku itariki 22 Mata 2025 u Rwanda rwari rufite impunzi kandi abimukira baturutse muri Libya banganaga 555 bo mu bihugu nka Eritrea, Ethiopia, Sudani y'Epfo, Somalia, Sudani, Mali na Cote d'Ivoire. Ubuzima bwabo bukurikiranwa umunsi ku wundi na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA na HCR gufatanya n'abaterankunga barimo umuryango umwe bw'Uburayi na Denmark.
muri Kanama 2025 kandi u Rwanda rwakiriye abimukira barindwi baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka bimwe mu bikubiye amasezerano ibihugu byombi biherutse gusinyana binyuze mu biganiro by'impande zombi. U Rwanda rushobora kuzongera kandi umubare w'abimukira rwakira bakarenga 150. Abimukira ntabwo bazaguma mu Rwanda mu gihe batabyifuza, ahubwo bashobora no kwerekeza mu bindi bihugu. Nta mwimukira u Rwanda ruzakira afite igihano agomba kurangiza muri Amerika kuko ibihugu byombi bidafitanye amasezerano yemerera imfungwa zakatiwe mu gihugu kimwe kurangiriza igihano mu kindi gihugu. Abazakirwa ni abarangije ibihano byabo, abadafite ibyaha bakurikiranyweho ndetse n'abatarakoze ibyaha byo guhohotera abana. U Rwanda rufite kandi uburenganzira bwo kwemeza buri mwimukira wasabiwe kuzanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abemejwe bazajya bahabwa amahugurwa y'umurimo, serivisi z'ubuzima ndetse n'aho bakuba kugira ngo rero batangire ubuzima bwabo mu Rwanda, banagira amahirwe kandi yo kugira uruhare mu rugendo rw'iterambere rw'igihugu. Iki ni uko Amerika izagenera inkunga u Rwanda nubwo ibijyanye n'ingano yayo cyangwa se indi miterere yayo bitagarutsweho. Akaba rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa. Ni Perezida Paul Kagame rero yavuze ko nyuma y'ububabare bw'impunzi, kuko nawe rero yabaye mu nkambi y'imyaka igera kuri 24 mu gihugu cya Uganda, bigarutseho ku itariki ya mbere Nzeri 2025 ubwo ari mu nama nyafurika yiga ku kwihaza mu biribwa Africa Food System Forum yabereye i Dakar mu gihugu cya Senegal. Reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza, nsoreza ahangaha turaza gusubira mu yandi makuru masa.